Yes bakunzi banda TV umeze neza murakomeye ego nabwiye neza ko no munsi ngoma ndabahereza umunezero hejuru y'uwundi so ni ku kibuga cy'indege cya Bujumbura Airport International Melchior Ndadaye tuje gutora umuntu amaze imyaka myinshi cyane yarabuze mu gihugu cy'u Burundi ndetse atari karaboneka cyane mwakunze ndetse mugakurikirana cyane nawe si uwundi ni Mukombozi Nzeyimana Toma mweshi benshi muze cyane ku ndirimbo zagiye zirakundwa abaryohera arabanezera avuga ati reka mbanze nje mu mahanga nanye nje kuraba icyo abandi bancuza abanyamahanga rero yavuze ati ndagarose mu gihugu cyane cy'amavukiro ndagarose mu Burundi ndagarose kuko gonyera ku butaka bw'u Burundi ndetse ngere ivyo ndahakore sinzi kimuzanye sinzi abamuzanye sinzi uko aje gutembera cyangwa aje kugumanga ariko vyose araza kubitubwira wenyene nitwamuronka ibakwe nitwarigirirwa yo kugira ngo tuhagarane nawe cyane twisharane nawe tuganire abiri cyangwa atatu gumana nanje kugira ngo ubone ngene ukwakirwa kuriko kuragenda hano ndetse wumve na vyinshi kuri we ndazi ko nawe uri kurandaba wari umukumbuye sana Voilà, comme vous voyez, nous sommes à l'aéroport de Burundi et puis accueillir monsieur, le star, le superstar. Yes bakoze banda tume kumubona ijoro ryari ginje ariko birangiye Mukombozi tumubonye ku butaka bw'u Burundi aho aje yambaye neza ibintu biranga ibendera ry'igihugu aje yambaye igihugu mu izosi ndetse n'agapira kera kari kidarapo y'igihugu ni Spox yamwakiriye ari kumwe n'abandi benshi cyane uni Mukombozi hasta la victoria sempre so reka turaye ko tuza kuronkana nabiri cyangwa atatu yo kumuganiriza kugira ngo turonke content yiwe Hamwe mwese murashikirwa Ijambo nyamukuru turiye Mukombozi niwe atangura ashimira abaje kumwakira atubwira uko yiyumva bashana kugira kuvuga ibikuzanye ari biopower hamwe na anniversaire yawe kuri nabishasha muziki baraza kukubaza amenyesha kwagiye bisaba guhagarara bisaba wicaye hanyuma igikuru icyambe na mbere ndataye ikintu cyambe na mbere ikindi nacyo nzi gukora umuziki nkuko nawukora hariya kubera twamenye primaire twiga imyaka 6 nanjye namaze imyaka 6 bisigaye ko ngiye mu rwego sadira urwo rwego ngo ngiye kuberekana ibyo nize ngiye kwerekana mu muziki nibaza ko ari ibyo ibindi nabyo ndagihoro cyane kuba ndabona hari abo nzi nabo ntazi ariko imitima yacu irazinanye hanyuma kindi nacyo na Biopower mubona ni kompanyi y'amasabuni mu Burundi nkuko bavuze Spox baranyizeye kandi biratangaje nkuko ugenda itwa Toma nizeye icyo mbonye ariko abanyizeye batambonye Imana bayizagire cyane
ngira ngo ibibazo nibyo byinshi simave bayinyisha umubiri ibibazo mwakoze cyane. Ikibazo cyanje cya mbere nashaka kubaza kubera ko uri umuntu twavuze twumva ndetse turazi indirimbo zawe nyinshi mwagiye murakora izina Lucifer kubera iki Lucifer yaje gute mu gihe benshi Lucifer bariyirimba isiguro Okay, merci sana. Ni Lucifer. Lucifer ni kilatini. Lux bisigura lumière, umucyo. Hanyuma fa wahetse umucyo. Satani atarahimuka yarafise umucyo. Ujya mucyo acayibaza yuko ari uwiwe. Aribagiye ko uva ku Mana. Acaravyimba amaze kuvyimba Imana iramukura ku mucyo. Muri icyo gihe ni mwijima. Satani nakizera atanga. Muri icyo gihe je ndizera yuko aha twese turikizeye ku bandi. Nkuko ndazi yuko mu isi nzima nta muntu yobona mukombozi mwijyo agaca yinyegeza. Uko biri kose arazi ko umuntu singaruka mbi. Merci sana. Mwakoze cyane. Ikibazo cya mbere uraje yego turabona ko tubwiye sportsman ijyanye na biopower ugiye kubimenyekanisha gute kuko ugaragara mu biteramo cyangwa hari izindi nzira ugiye gucishamo mu kubimenyekanisha ano maguta. Hanyuma ikindi kibazo wakwikemura umuziki w'u Burundi urafise ko wasize umeze urafise no kusanze ugiye gukomeza urwanda gute na cyane cyane muri kare ya music yawe uri hano abakunzi bawe urakoze. Okay, merci sana. Kuba turi kumwe na Biopower kugira promo cyangwa kuba ambassador kumenyekanisha ikintu nifise inzira imwe, inzira ni nyinshi. Niye ngaha n'inzira ikomeye. Ariko kubera ndi umuririmbyi cyo wumva ko umuziki aba ari uvugwa cyane. Muri icyo gihe umuziki nicyo kintu kiri imbere. Sabye kumenyekanisha muri industry ya music nyene zo kucisha muri yanzira Imana yampaye ari umuziki. Ko niyo yatumye na Biopower bandondera. Nibarondeye mu Karetimani. Barondeye umuririmbyi. So muri icyo gihe sinzo bikora mu majido nzo bikora mu kuririmba. Nibaza ko nakishyuye icyo. Jibi alors ça kibazo izaki kijanye nuko yasize umuziki okay. Uko na usanze wa nk'ubu nsanze abafinaliste. Muri icyo gihe sisho kugira na usanze gute ariko uko na wumva urateye ikizere. Ikizere. Biopower mwakuranye amasezerano azomara ikinyana kutuza cyane. Icya kabiri ni fashion muziko cyane agiye kuzana izindi systeme z'umuziki nshasha ari kumenyereye. Okay, hanyuma icyambe na mbere igisezerano ryatwe nibaza yuko biri mu bintu tuzobabwira ariko kandi tubabwire kwanza iki cyambere introduction. Tukubita verse ntitwave tukubita verse tudafise na refrain. Reka kwanza tukubita agatitre k'indirimbo then tuzana ka refrain then verse. Ikindi kibazo rubagiye kiniki aricyo ari umuziki system ngiri mushaka umuziki sinarinzi kufise system narinzi ko umuziki uririmba zoririmba ko nje icyo nzi gusa udashoboye kuririmba nikiragi kuba nagarutse mvuga nzoririmba tu okay nuko umuziki Imana iguha impano gukora rap gukora reggae ni shwa yawe ivanye na environnement yawe n'umuririmbi wakunze. Niyo mpamvu na Jay-Z yavuka muri Kongo ariko aririmba nka Kofi. Bisigura yuko environnement ari ndimo petete niyo yantwaye. Ubu sinikora bwa mbere nakora rap ariko ubu ndashima Imana nkora umuziki. Ndashobora kurapa nkagira gute nanjye nakaye ibyo byiza umukinnyi mwiza no kwina numero zose. Kuko icyo kibazo jewe mu bisanzwe iyo narindi sinari ngiye kwicara
peut-être mwese mwamuzi ko nabaye nk'impunzi right nyamwe ko nicyo kibarimo kandi ndabizi ko kibarimo ariko nibazo kubeshya ubuhungiro si impuzu wambara uyambara mu bwonko ariko nta muntu yo kubona mwibabara cyavuga ujya n'impunzi ujya si impunzi sadiri ubwo bwonko nabandanje nkora ibikorwa muri ibyo bikorwa harimo album zibiri muri izo album hariho yitwa One Man One Beat ni album irimo instrumental imwe ariko indirimbo zidasa hanyuma ni album itarigira yakorwa ku isi sinibaza ko umuntu yigeze kuyikora hanyuma akaba yo na album yitwa 0 to 100 iyo nayo nyene iri muri izo ariko kuzisohora cyangwa ya lancement ntegezo kugira muhira sadi byose nzobigira ngaha muhira kuko na kare urasuma ukajya gutekera muhira ya Ego ni ndakimana tuye muri kagende gakura yes mugano ya sera cyo kibazo nabonze kubaza gisa n'icyo cya arijo ariko bibaza abakunzi bawe bari kuza kumenya ese ko ubukungu cyose ngaha Burundi agiye gufata ikigo kingana gute kugira kandi kuko cyane ese zoba ari album kuko gusa rumzi zoba ari kuba kimwe ikintu nacyo uruza gukora nayo ikaba isanzwe irimo challenge nyinshi zitandukanye muri no minsi tutarumaze bahamukunzi urabona yuko habaye inaguka ry'uno muziki kuvuga abaririmbyi bashasha bajemwo cyane urabona yuko menga aho wari warasize ubona umenga niho ukiri cyane umudiho wawe ya umudiho wa hip hop abasigaye barakora neza n'ikimenya ko basigaye barakora neza nuko n'ubu no muri mwebwe hari abafana benshi ba hip hop hari n'abandi bo hip hop batayumvise kuri Mukombozi cyangwa Mukombozi yabaye introduction ariko watumye ayikunda cyane ni Bface Mail cyangwa ugasanga ni uwundi muririmbyi umurapere abanda njya akora kuri jewe mbona yuko umuziki w'abandanye jewe ubaheza kubera ikibi ni igi absence mu gihe navuye ariko akasaza abandi bantu bakahafata ndashima Imana kuko ninashika sindotangura gukokomora ibintu byamaze kuruha nzobandanyizaho aho bagejeje so bwa wundi ni bien sana ibyo tuzovugana management tuzovugana manager ngaha tuzobabwira kubera urabona na manager wanje turi kure na kure gato muri icyo gihe n'indirimbo dashobora kugira ngo dusohore igikorwa kimwe imbere bisaba ko twicara hamwe tukumvise ko zihari zose then tukadesida muri icyo gihe kwicara hamwe byatugoye twavugana mu telefone ushobora kumva umudiho na beat ushobora kumva amajambo ariko beat ntiyumve neza muri icyo gihe hari ibyo tashyitse ko ariko ubu urabona nanjye ko nitwa Toma ukunda mubona cyabumva birakwiranye uyu ni we mubahagarikiye Biopower Biopower mu Burundi nibaze yuko introduction ikwiye sinzi hanyuma uyu nawe ni uhagarikiye Mukombozi sibyo mu Burundi uyu yitwa na Clay kuva kera ni manager wanje gushika ubu ya twabandanije hanyuma uyu nawe urabona iyo mutanguye nuze ishyira hamwe bishobora gutangura urumwe tuzo kuba mukegera stadiri kegera ni cyaye ko bose barantwara stadiri kuri je bose n'abashefu ya okay ukuntu twatanguye Biopower twatanguye ari abakenyezi turaraba tuja hamwe turaraba ikintu dukeneye nk'abakenyezi bakora ibikorwa by'imuhira turicara turaba ikintu twotangura cyofasha n'abandi bakenyezi muhira dutangura Biopower twatanguye n'isabuni yo koza ibyombo tubona bigenda neza tubishira ku isabuni yo koza amakaro ubu naho twatangura isabuni omo yo kumesa igituma twarondeye Mukombozi ni kubera twebwe turabakenyezi nitwe twabitanguye tuja ngaho urazi utanguye ikintu ntibyoroshe byaratugoye
hari igihe twacitse intege tuti ibi bintu twishizemo ntabyo dushobora mugabo mu nyuma Mukombozi jewe naho ri Dar es Salaam hari igihe nahuye na Mukombozi duhuye mbona ukuntu Mukombozi akora ukuntu yifatamo mu muziki wiwe byaciye bituremesha natwe tuvuga duti we can achieve this, we going to do this, if Mukombozi can do this we gonna do this. Tuti nta wundi dufata ni Mukombozi kuko yaraduhumurije hari igihe twashatse kubiheba kabisa tuti ibi bintu ntabyo tuza kuvamo mugabo Mukombozi atubwira ati bandanye nuko bigenda. Muri ibintu byose biriko birashika hari indirimbo nanditse 2017 yitwa uyu mwaka. Iyo ndirimbo narapanga kuza ndayisohora byanka ariko nayisohoye ejo bundi tariki imwe mu kwindwi niho ubona imigambi yose yakitangura kuza iki bintu nk'ibyo. Stadi nk'isengesho yategeza gutangura imbere kugira ngo ibikorwa bigende imbere. Wowe ugiye atasengesho uzosubira inyuma urirondere kandi witwara imbere ukiri kurikira asabwa abundi woritanguza imbere. Indirimbo ivuga yuko nararyamiswe hanze mu mazi nk'igitandara mu mvura mu bukonje n'inzara mbigikangara burya nasanze ifaranga ribuze nabitonze bakarakara kuba mu mazu y'abandi umwaka n'ukuri bigiye guhagarara ubukene bwaratumye impuhwe zanje zitagaragara nkababazwa n'abashonje nanjye shonje nindi garagara saba Imana izompe nzohe n'abandi bagoye mu ibarabara uyu mwaka imyango yugawe mukama agiye kuyugurura ibituma umunezero wanje ubura nkaronka amarira ibituma inshuti abagenzi bankunda bakanyibagira ibituma ibyanjye byose bigenda bicumbagira uyu mwaka speed iri hot Usain Bolt nakurikira ibituma mu muryango wacu ubukena amagwara bitwinjirira ibituma mu muryango wacu bafakara imfuvyi zikwiragira ibituma tudataye iwacu kandi ari hafi tuzinzira uyu mwaka je nashitse. Murakoze cyane. Nizere ko ari ngaha mwumvise ko ejo afise anniversaire. Ya ndabaye ikazi imyaka 33. Yego muzoze murumva ko ari ikintu cyo guhimbaza. Yego kabisa karibuni sana vyema.